Pozdrav ljudi! Danas igramo Prison Break, odnosno Backstay zatvora. Ne znam da li ste gledali serijal, odnosno seriju, film Backstay zatvora, ali igrica je odlična. Rješavaju se misije i još mnogo stvari. Ja ću vam pokazati mali dio igrice, odnosno upoznavanje igrice ili mali prikaz. Da, upoznavanje igrice i mali prikaz. Evo da učita. Dolby je napravio igricu. Ovo su bila pokušavanja. Evo sad quit, quit, 8, 7, ulazimo u snimanje, select, new game, ajde, ne znam to. Samo, preskakat ću, jedno, ajde, ostavit ću, preskakat ću ove, odnosno skipovat ću ove na početku željne stvari, gluposti, što mu ne trebaju. Scofield je glavni lik, njega ćete vidjeti sada u autobusu. Ako vas zanima zašto ja, David, nisam snimao dugo klipove, tu mi su povređene ruke, nisam ni školu išao ništa, pa tako da sam ne snimao klipa. Evo je to je Scofield, to je glavni lik, a mi smo ovdje što je sada F na njegovoj glavi. Ovo ovdje ne mogu da preskočim. Ajde, to je kao zatvor, to je zatvor, tako izgleda u seriji, odlično je rađeno. Mi ćemo kasnije ići tamo do Stegoj, tu ćemo imati neko mjesto koje danas nećemo igrati. Sve samo vidjet ćete. To preskačemo, ja sada konačno krećemo biti. Vidite, da ne mogu ništa, ovdje sad ništa ne može pomoći. Ovdje treba da uzgurnam ovdje, ovako, ja sam ovako kupio originalni CD igrice, pa je tako igram. Potrudit ću se da vam nađem, da skinete preko torrenta. Evo sada da skinete preko torrenta, ako vas zanima, pošto je zanimljivo. Sada treba da nas uvede u ćeliju, ali kad Scofield uđe. Scofield, get in! Super! You got a new friend! Make him feel at home! Close 40! Paxton, you're next! Evo sada treba se boriti. Da, sve će. Levi, klik. Opa! To je to. Pa će on se samo zada. Evo je naša cilja. Skip. Sada ćemo još izaći napolje da se malo jačamo i tu ćemo završiti prvi klip Backstay zatvora. To će biti još klipova, naravno. Sada čekamo ovo debelo da se pomeri. Ništa ne možemo da uradimo, da ga udarimo nešto još.
da sam pomeri sam. Sada moram slučajamo s ovim dvojicom crnaca, ali nećemo. Nego idemo napolje. Izašli smo napolje. Čekamo da se ovo učita. Treba je tu da kao popričamo s njim, ali ipak nećemo. Sad idemo kod T-Baga, kod treba da pustimo, T-Bag. Pagor Teodor. Sad treba da pustimo T-Baga da nas istuče. Pazi, sad treba da pustim. Ja ću ga udariti jednom, samo jednom, drugi put. Znači, mi njega ne možemo da pobedimo. Ali sada čekamo da dođe polju, da dođu stražari. You just got your country ass a one-way ride to the throat! Inače, u igrici možete, ne morate samo na misli da rešavate, nego kada ste u dva igrača, možete da pričate, možete da se borite jedan protiv drugog, imate tu sve junake možete da koristite. A mi ćemo sad još ovo raditi i to je to. Treba da do kukova ovog ovdje lika u krugu da se napuni i onda smo završili. Iako smo prešli mali deo igrice, već vidite da je igrica solidna, ne i više solidna, da je jako dobra. I još kad budemo u nekom drugom delu rešavali misli, bit će vam još zanimljivija igrica. Daj mi jedan blog i da završim. To je dobro. Evo sam nam napunili. To je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite da subscribe-ujete, šerujete, lajkujete i ćao ljudi!